Hello, ngay lut umta viewers sole subscriber ho zo si na bon chawin ka channel ka hinlim kit ovin tu ni kho a hi chewing gum hi ta sa adinga aphat somdan point group ka hin siding a chaina phat le ta sa adinga aphat laudan zong ka hin sai kiding a hi in je chun video hi a chai changai hingai che ding in zong ka hin ti mu ben hi chewing gum hi mi tam ta in kam hu nam si ho bawin a hiding in zong a gel ji ovin a hi hin la tu ni kho a hi Nisih a chewing gum i hleya hi le Etahsa a aphat somdan ipi ham ti ho hi banai cha point group ka hin siding a hi akhatna chun studies a amodo dong si uwa chun chewing gum hi I hlei nga hi le I hlu langa thi san chi pa hi 25% hi a chi hoi sa ina hi ati uwen a hi chung chona chun ama hin I hlu zong hi a ha sa in chule I thil het theina pa zong hi hoi ta in ama hin lunglut na zong ai pi thai uwen a hi ani na a chu chewing gum hin lungim lungkham ho hi asolom si na hi azi chu chewing gum hi I hlei nga hi le I hlu adinga hi exercise neu cha a pang hi si a chu cortisol level lungim lungkham kiti ho hi ama hin hormone to hin 16% ho hi asolom zi in a hi athumna chun ithil du cha na pa zong hi hata in ama hin asukim zi na hi hichi ithil du cha na pau be sa na a khamna thei ne na hi a hi zong le na thil ne ding pa chu chewing gum na hlei ti nga hi le na lungthima na thil du cha na pa zong chu kim ding chule gilgil pa zong le hin chewing gum hi I hlei ti nga hi le ama hin I gilgil zong hi na sata a asu hloma I lungthima hi thil khat ne zinga ne zing tabanga hi I hlu hi ama hin a gyal sa zi a hi in hi cha ko na chu thil du cha na snacks man lo ne le cha ga ne ding ki ti ho zong hi ki control zawa hi chung chona chu weight management a dinga zong hi hoi ta kha zong chu a hi alina a chu chewing gum hi I hlei ti nga hi le I ha a ahlum ho ahung sang do ding pa kho ama hin aveng do zi na hi chi hi dentist ho in approve abolova chewing gum hi chi hi I hlei ti nga hi le ichila alkaline pa kho ama hin atam sa zi a chuting le acid hi asu hlom zi a I hala a zong hamut I hin nei dingu hi cho zong hi ama hin ha ta a ai ven do PZO a hi anga na a research a amodo dong zi uwa chun chewing gum hi ilungthim nup lo pet na I hlei ti nga hi le ilungthim tha a hin ha do sa in chuting le lungthim zong hi positive a phalamin gel do thaina zong asim do thain a hi in chule ilungim na pa zong hi asulhom zi eti in asai ovin a hi agup na a chun chewing gum hi kam hu nam si ho in zong a hlei ti nga hi le a kam nam zong hu asolom thain a hi le chewing gum ta sa adinga aphat chomdan point group I hin sai thai chanu chu hi chan chu hi han lang I het dingu kha chu thil hi apha o ma hi le asi zong o me ti hi I het no nga yin tu hin aphat launa hin sai ki ta hoite chewing gum hi ta sa adinga aphat wanga aphat launa chu hi le I ha lei bala hi zong le isunga hi hui ama hin a hin sim do ki ji a I gastric zong hi sang thai sungpu ki ti zong ki nei thai I ha lei wala hi zong le I ngai si na thai lu chang na ki ti ho sungnup lo ki ti ho zong hi ki nei thai a hi in albeit chewing gum ho akhum hoi ta in sim leo chun hi chi hi nupi gai ho le chapang ho in ani loading ti in zong ki zi in tin hi cho ta bang kho hi thei chana nupi gai le chapang ho zong I hlei sa loading ovin a phai na hi nupi nawap ho le chapang ho in a hlei loading ova a phatna zi chu a hi le am hoin a hlei ting ova hi le direct na chuting le sunga hui kiti ho sungnu mo ti ho hi asim do thei hi zi a chu a hi thei chana chewing gum hi I hlei ding ting o zong le hin chini hlom na sugar free ho hi I hlei zi ding ovin zong a pha in a hi azi chu chini hat no ho I hlei ti ngai le
iha a lunghung ho zong kho ama hin asu khang ji a hi chung chona chu hana zong hi asim do thai kit a hi I het dingo chu I phamiti le apha to kitu amun do kitu a limit nei cha na hi iza kai hi ini ova iman cha dingo win zong ka hindi mo wen a hi le tu ni a chewing gum phat chom dan le a phat laudan I hin sei thei chano chu hi chan chu hi han lang video a chei chan gei hin bi ho zo si na chung che wa ke pa tho ka hin sei in na mon che ova anadam sel tawin